biasa makan kang apeletik. Kula laway ko, rakata ko nompo. La marati. Petiwe rem alaway. Di kanal. Tidak juga. Apa tu? Salt, not coffee mate. Solid yun. Ikan karasan, ganda. No, itu makan itu. Okay. Next round, kita kiyonan pickle. The one curry there. Silakan. Ini cari dasar ini. Pickle alkohol nila. Laki itu tahu tu kono makan ini. Kowe kang apel, kang apel. Ikut kang apel. Main kang apel lagi tato. Tahu kasi kono makan macam pickle apple. Salt. Ripanut konti kunin sukunai. Maka mengibi aking bato. Mintaw tu kononay. Uwi sukunai. Tara sukunai da sukunai. Nanya waiting da sukunai. Crazy.
suku mai. Polen di suku mai. Oh, kita lespan, sombong. Pan sulawan apel, kita lepan kang apeletik. Pickle. Meski sense lemau elephant pickle. Ini kila pasal salah putih. Soy. Wow. Nah. Kemudian pada tengah apa juga salah coba. Editor dua kak. Mereka beliau apeletik sauce. Amat minum juga. Muriu, muntaban.